Gucanio cia kigina ndani ya kaunti ya Meru ni ruru waria rwitite na mbere kwarirwo kaiteneka nyuma ya gavana Meru Kawira Mwangaza kwandika barua na kureana na rendekithia RMC Meru ewikira uwondi milioni 45 kiri mwaka yo 2024-2025 ita na mbere korana batwe witwira wiriro bwaku kiri mwaka yo 2024-2025 no yuriko nyuma ya nkusenyo cia budget ire chite na mbere okuzirwa ateatika assembly ya Meru na gavana wa Meru Kawira Mwangaza yani tukuthura ndite kiri nteto cia wero tha ithatu. Abunge okulokia rwariaro kuingata CS Mithika Linturi kiri kamiti ya bunge 11 bora bachunku na maitia yarakuringanithio nayo. Mabisa ba NCP mbio kinyokoti ya milimani bakiringanithio na kubanga kuyaremi no benderia watalaiza ya mungwana. Mwiriyo mtungi umukwonekana mwerene yo marore yungi yironekete mwerene yu buraitita mbere utemantame ndigurune. Kiraro siasa turumureka nkucanio cia budget ndani ya kaunti ya Meru ateatika gavana na MCA wa kaunti yu. Wetawa mutembea ndwani mwanatoa mathithio ni Maureen Kiremi. Wita na mbere kuri obisine ya kilimo ko minister urimi na Ndithia Mithika Linturi nende kuri njarene cia kamiti 11 barabethirite nende bakithurwa kenda okulukia manto ya nyuma ya bunge ya 49 witikaniria na rwaria wa mubunge wa Bumula Jack Wamboka mubunge uyu arenda CS Linturi thira kebeluetini akiwa na unite watho akiringanithio na mbolea ya mugwana ira kuwa ni tieteremi betala asara nene ya bunge ba Meru barabararia karone kiere mubunge wa Central Kirimangushine wa Tharaka Njiji Murugara na Wimenti North Raim Daud bawite ni bareanite nontubo nontuti okuyibo kwana bokuringanithia Mithika na maitia ya Boniface Mongera aina rwariro. Ojo ni gikaro kia bunge ne rokirwa ntukwena arwa gitaitire na mbere. Moruteri juingire kinya speaker roko gwatiri tempio kumurotelo Gilgil Mathawangari ebera na speaker Moses Wetangula ashokera. Order. 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 Ogo kinyira kanyene gakwaria akiamwibariririe bamwe batetera na bangi betikanira mwene Muswanda mubunge wa kumurotelo Bumula ya Kwamboka. It is not about Kenya Kwanza. It is not about Azimio. It is a moral question. We are not targeting the Meru community. If there is evidence, let us get him out. Get another Kenyan, even if we want a Kenyan from that region where he comes from. There are so many competent Kenyans from that region. Has the mover of this motion, Honorable Jack Wamboka, created or shown us that nexus between the person being removed from office as cabinet secretary and the alleged grounds of removal? And the straight answer, Honorable Speaker, is none. Kebaba inge barabotetera Minister Mithika Linturi na mono bakumorotero akirimara ibaku NCPB ne batere kwethira yikwa mpanga na Linturi akwethira akionerwa. That the provisions which are being quoted by the mover of the motion does not pin the minister per se. The provisions are just in general terms, just to make sure that it moves and it wipes the members' sympathy. Yes, we sympathize with the farmers who are affected, but who is capable of the issue? Who is involved in manufacturing the same fertilizer, distributing and making sure that it is procured to the extent that it's going now to mess the farmers? Is that the minister? The minister has nothing to do with that one. I remember saying that this is going to go in the records of history as the most incompetent cabinet. And you can already see. And I know many people here, they'll say, maybe the CS is arrogant, he's uncouth, he's not even qualified. It's neither here nor there, Mr. Speaker, because we pass the same CS here. But the question is, who gave our farmers fake fertilizer? Who gave? When the full extent of this fertilizer scandal
is exposed, you will be shocked. It will be worse than Goldenberg scandal. Bunge bamwe jakongerekana bunge kumurotera no dhimenti Raimda Agun barabara ko mutetera lentore ibogire kamite ore me bunge nene retongere to bunge kumurotera Vaticanus Dr. John Motunga itareta ripoti yao nako ndetu ibatera kudro chirungama amu baba ingi babunge ibakararirie nteto eje. This motion is not going anywhere. We are with the CS Linturi because he is not culpable. Let the culpable people be taken to court and let the Agriculture Committee finish its job. Mira farmers of Meru, for the coffee farmers in Central Region, for the tea farmers and the maize farmers in the Rift Valley region. And that is the club, that is the, that's the area that feeds this whole country. If we as a National Assembly cannot speak for them, who will speak for them? The president could have saved us this and sacked the minister. But because he has not, we must stand up to be counted. 2027 is coming. You will go home if you vote against this bill. Ugo kinyira kanya gakuringa kura na kira kithiro kirigare baba ingi mungana jwa bunge gana 49 kana 49 baringira wetikane musonda jodoro gita na mbere ara 36 kana 36 baringira kurega naju batatu nabo bare akuringa kura mungana jwa bunge gana lemwe 17 uba kwithiro bakiendekana kenante tuiji itagarankendo wenge Order. Aetere yekaro yokuthira na tutakonunkanukira tukenda kumenya karata yako kethro gechethwa itwirerwe abunge babunge bakenya kwanza muno muno bakumorotera Mount Kenya barabugite bakethwa barungana Mr. Mithika Linturi ibaringira about 10 na kuringa kure gwetekeria kenge na kuringana kanyo ni muntu wetu kira kithiro kira Mr. Mithika Linturi na namba ethero ikiongereka ikwire bakwa bunge bekuru barabakwithito bale betwe mubunge kumorotera ndai Miriam Keitani orokarikana na ari mwendo Mr. Mithika Linturi au kanyumene muthiene kamiti ya bunge 11 Jabo Naomi Wako Robert Mbui Richo Nyamai Samuel Chepkonga Jedi Maruru Jerry Maina Kasim Tandaza Catherine Omanyo na Yusuf Fara ibethiro bakithuranirwa interesho ijirisho tongere bwa bunge arabakethiro bethungu na Teto Linturi na kureta ripoti yao mimentuko 10 na kweja kwa kamiti jikethiro mugwata Mr. Mithika Linturi na maitia bakethiro beta ripoti yo kirigaru nene ari kethiro ikiaririrwo na kuringirwa kura na rikana keno bakwethiro akebeberwa no mwanka namba ya bunge rije kene na gichongo ja super majority kana mungana 50 plus 1 kana 175 bethiro beringa kura ya kumubire gitene na mbejera yakora kuonekana ngosoro joketho jigwiriro au kenge barako mugwata maitia ngosoro ginyo joketho jigwiriro au Nkiripoti na Ntoshero TV kumaji karone bya bunge kengina ngine kinene kemusho Nairobi mbita Boniface Mungera kaitene kuna boma bisa bathatu banchuku nene ya thirikari NCPB muthenyoru wari ibakinyito koti ya milimani na kuthomerwa nditango cia kubanga kwira arimi na njira ya kubendera fertilizer ya mubwanano bathatu babara ne amona mwerekere munene wa nchuku Joseph Kimote amona bone bare anite na nditango ira ne amona utumiri bobo bisi cia muinge Antone Kathenya aina ribotie nyumya kwithiro bakigwatwo ni polisi muthenyo thatu kiumia giki no ntuboendi bwambole ya bandia director munene wa NCPB Joseph Kimote mwandiki munene kire NCPB John Ngetich amuna mutongero wa wendia John Bayamateri muthenyo omndi ni bakinyule kotini na kwithiro bakithomerwa nditango nkurani ilo kwithiro bakigwatanira kwira arimi gwetukira kubenderia mbole ya bandia ya mungano wa milioni 209 amwe no Kimote Ngetich na Materi ni baleganire na nditango ino. Between 17 March of 2022 and 8 March of 2024 at a known place in the Republic of Kenya, jointly with others not before the court, conspired with intent to defraud Kenyan farmers, sold a total of 139,688 bags of 25 kgs each of soil amendment and conditioner valued at Kenya shillings 209,532,000, purporting it to be genuine fertilizer, a fact you knew to be false. Your response, Joseph? Mona? Then we raise your voice. Raise your voice so that you hear. Not guilty.
John Kiplagat, Your Honor, not guilty. John Baya, Your Honor, not guilty. Koti ni akorwo na ungumania itongeretwo ni mugambithania Celesta Okore ni thirwe gitikanie ni rombala mawakili bathuganirwa baba balabala tongeretwo ni wakili Katwa Kigen na Danson Omare na bale balombile koti na yomba kwithirwe kibale kele gwitukira bond ona kithiro obisi ya mugambithania munene ni kuleganaga ni lombarele obisi na mugambithania munene kiugaga thuganirwa baba bakarekerwa bakangaratania usonkoni bobo Kimote Ng'etich na Materi bakelekagirwa na bond ya milioni 3 o mtu amwe na bail ya milioni 1. That accused 2, 3, and 4 are hereby granted bond of 3 million shillings with one surety of a similar amount each and or cash bail of Kenya shillings 1 million each. Na kere gutigira thuganirwa baba batikuda mande ya Kenya kagita kigamba lile Judge Celesta Okore ne thilwa kiatha tibethiro bakinenkanira passport jao mbele ya koti ino kire ntuko mugwanja JJTM na lila bendekana kirite ngojo sonkoni bethiro bagikinya kagita kareo that accused 2, 3 and 4 to deposit their travel documents and or passports with the cost within 7 days from the date of this ruling. That accused 2, 3, and 4 to appear before the investigative agencies together with their counsels and or advocates whenever they are required and to provide information needed by the said agencies that is aimed at aiding the said investigations that are said to be ongoing. Igamba lile lekethiro lekethikirwa tariki 20 mweri ojom. That this matter be mentioned on the 20th of May for pretrial directions. Kumamoji muneno Nairobi, Mbeta Anthony, Rangi Wakathenya. Mureyo mtungi umone yonekene nende yuererete murene yomara turene ya kiraro chogodia nyuma yungi yomukoneka ntere untukuishile ndiru mureyo yonerwe ntakashilile cyotuyera ngomba yuererete na yudiretwe nemerie mete bobo yete ore mbura nyingi yete na mbere kura ya makondoria no tiete mete ntame yeikuna kinya kwenya nginto biantu wakari nabo bakiurwa kureka kuna mera kenda kuriria uturobo ubwekira watine Matini Mwambi ana ripotie tugo no ayachire muthenya we munthikire kiumia gikemiri antu arume yo nekete muroni wa mara tukomenya no na riu tutikwenda tutikuririkana tumenya kana aumite ku kana no antureto kana no antureriko riu gatwiba maku umwe onekire mbari cia mbogori ntuge Jumatatu noro ngikuonekana mbari cia kiraro wandie ni achogoria muthenya we munthi no katwiguire twerwa twaringirwa ndimo toro kwe muntu wena rojeni toka twejira kuona tukija butu aideria tona muntu rojeni neto tukomenya muntu mobie noka kubebeta ne roja kubebeto ne roje asere tukagoro nikoro kugiria gitatia ago kadi ale wau noka nge twejira kuona nto noka bakweja bamwe mulimo oria babangi be mulimo na mulimo wake muntu gwagwite kuringana na tori bakiraro ana baraba gutuyagireria ria ng'ombe ibo bonire mwiri uyu watirite mete nirojeni rwa muro uyu mwiri urokuri wa muntu murume no muntu murume urota kumenyeka kwe muntu wirojeni ndeja ndalaideria ndona kwewe ndalingira subchief wetu na ndamwira ngoko ni farm leu no kankwendaga kwira antu betu okunda kule bali ona area no bamenyele ana kagita akabemejie ona muntu munene gukuagiriria rojeni no ntu leu atutikomenya muntu aumite ko kagita kakari kambura na miuro mingi yujurite ikiriyaga mberi akariba inyiritie tibwega antu kumenyeria kuthia ndujini kana miuro ni kagita tagaka antu bamenyera ino kagita kambura no ntu atibi ni tukuona uri antu bakurina roje uri antu baukamatwa uri nyomba igwomoka leu ntu butu atura kubona kuraja leu rayo ni nagwetu ni kugwetu leu aikatwari garati na mtu ndo kadija roteba roje ndo makodi na roje mtu ndo na mwana wanda takamutume roje ndalolo mwana ana dinga ngana kula kudi kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara bitagwa Matini Mwambi
Ego makinte tuno tukuona kanya kambere gakono kweta kuraya nchokerete na ateto ingi. Solution Sako kukurukira Solution Housing and Investment iba kugwetogeni kire open day na site viewing ya Wega Estate na Nyuki ntarikinya cha mweri Jome mwaka juzu. Njowi gwatira protirio kwenda aja Wega Estate areo gachonera kirima kia Mount Kenya na ibari bya Lord Daiga. Nkuruki kurina ukaria bokungana na barabara ithonde kibwega kurina ndoego cha stima riera re thongi solar lighting stima na rojiro kungana. Wega Estate ni ndariki ya kumiaki kuma na Nyuki town. Njowi gwatira kithakana magurija te kuinyeria mubuko joku. Financing ni gukurukira Solution Sako ni untubwante tonkuruki turingire thimu gukurukira 0722 374 186. Kaka, hii ni miujiza. Mimi nimejaribu kulima wa mahindi hadi nimekata tamaa. Nimebadilishwa na kilimo cha mahindi. Nauza mahindi yamenijengea. Na pia mashamba nimepata. Na isitoshe, napata lishe bora ya mifugo yangu. Shamba ndogo hivi unapata mazao mengi na pesa nyingi. Siri kwa wapi? Siri ni hii. Kwa mazao kemkem, napanda nikitumia Elgon Dhabiti Maize Planting na baadaye napalilia nikitumia Elgon Dhabiti Maize Top Dressing. Bas, matokeo ni mazao ya ajabu. Wacha nikatafuta hiyo Dhabiti. Ndio. Kwa mazao kemkem tumia Dhabiti Planting na Dhabiti Top Dressing Fertilizer iliyoongezwa virutubishi na maandini ya chokaa ili kupunguza asidi kwenye udongo na kuzidisha mazao. Dhabiti Top Dressing Fertilizer imethibitishwa na wataalam kwa manufaa ya mimea yako. Nontu mathaizetere na ithaa mugwanja angire gantu gakuruma irio bya kuria Ile kama yako kuigua. kario kangentere bauga bwezea karibuni ibirombeni ibwega Au nongo eterete au. Bebe, mpimero ndugela nyomba etere kadiojo. Chwa ndo mekaire ete modugi. Ndoka imodugi ko yote merete. Afya Plus. Inanga itazo. Jojo onekana ndukene chionde na ndinyareka no. Na vitamins. Na minerals. Teno kwa tukala ni wanyomba hiyo. Jojo nane netosa. Afya Plus. Anke menye kedirire. Karenio hau mburetere ntima. Motuzo Afya Plus ntima etingana. Kambia kwingi iko na mengi. Nalo to ya kwanyange na nyoroka tona mbi Afya Plus. Nacho jumutu. Motu te motu. Motu ya Afya Plus. Jogore ndukenerere akwe nagwe. Mwezi huu wa Mei, changamka na StarTimes. Tunaleta joto na channels mpya na shows mpya kwa ajili yako. Chagua bouquet yako na uwe connected. Enjoy magic na adventure zaidi kwenye Kili Channel. Oh man, this is gonna be awesome. Ni sherehe zaidi kwa wapenzi wa spoti, wrestling, basketball na football. A goal to send a message. Lipia subscription yako uwe connected. Guswa hisia na drama na telenovela freshi, movie kali, documentaries, mziki na lifestyle channel. Changamka na StarTimes. Let's get ready to download StarTimes on app kwa burudani kemkem wakati wowote popote ulipo. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Mabade, we mama mabade. Mabade, ukipata baridi nunua mabade. Mabade, ukitaka usingizi nunua mabade. Mabade, Rhino ni Rhino ni Rhino mama. Mabade, Rhino ni Rhino ni Rhino mama. Ukitaka kununua mabati, chukua Rhino mabati kutoka Rhino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe mabati ya sasa ni ya Rhino. Mabati ya sasa ni ya Rhino. Chukua mabati mama ya Rhino. mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee.
Bueno tuweta nambere kurumira nteto chiwero theithatu kuche ningi ni ciiririo kujirwa atati kangavanana na MCA ba county ya Meru na nyuma ya MCA ba mbunge unende kumeneria barwa iria tumini gavana ubonene akiriana na mantu igi mubango ya budget yo iraba kwendekethia yo mwaka yo 2024-2025 kiri barwa ya gavana Kawira uite ati tuare MCA dekola mendekethia minister wa kigena nikiuta tena watho na batena kiote kuki katiba bonende bomba nyakulemya nkuluki ngwatanirore kwirirwa kubwithwa Meru itongeretwo ni akuru wanchuri nchekio to kwirwa ni mutugi kare kumania na banjeti ya mwaka jwa thirikari ya mwaka jwa 2023 gwita mwaka jwa 2024 jura kirio wandinga bana wa Meru Kawira Mwangaza atengete kigina kya milioni 15 na kiri kigina kyo milioni 3 chiari chambasare ara milioni 10 chetaga kiri mirandi ya witi na mbere na ndiba mweba MCS ne bachumirite na mateta bakiuga kagite neka mwaka jwa thirikari juria kwikoingwa bationete mirandi igi kigina kya milioni 12 baingi bao bakiuga kigina kikira bonete ne kyambasare kiranga bana Mwangaza arathiurungite akinenkana irantuko inkai ikorokete fund 15 million imbasare cia milioni 3 agire so milioni 12 road transport and energy inkwenda Mwangaza ya MTF indemeterete muno Yondobra mwagura etera mwana ewa out of 15 million iri kinyeta wondi akone meri leti alete milioni yana 3 na nande kumane netagarere ura kwithira wandi mwitegunikite kumana kigena kya budget ire gutumika thaiji nekirikanwa kinya bamwe ba MCS ne bekinyete kirembunge ya seneti gwikia mateta jao bakiuga wandi chao ni tengi ne thirikari ya Gavana Mwangaza kire kuona mirandi ya witi na mbere na ndi bamwe ba MCS ba Meru ne bakarire nthiguru na baikunya gutu na kuona ne bakende kithekire budget ya mwaka jwa thirikari jwa 2024 gwita mwaka jwa 2025 bakamithithia batengete omurandi na kigena gyacho ira na kimoni bagwita program based budget na mutarata jo kumithithia jwa njira ara mbunge ya Meru ethire gikuru kia NDP riu nyuma ya kagite MCS bathiurunga kirowandi kirikaro bia mwingi bia kuboria ni mirandi rikuba kwenda maturene na nyumene bakurukia county fiscal strategy paper na nyumene MCS bathithia gikaro kira bethire bagitariria mumero mirandi rabatengete kiro wandi bakiuga kumene na mathabu jao batengere wandi kigina kya milioni 45 itukarite nde tukaanalyze mantu bubwega budget ya Meru budget ya 12.5 billion pura turendete antu betu maendelea kara na mashinani hii formula ya kuga kigina kia Meru equally kenda obunka wondri tikethire eti nyuma ni rengi so maendeleo yagawaya milioni 45 ntuko inka ikorokete rwangirwa kigina rwarutongerete ni waziri Ibrahim Mutweri kire thirikari ya Meru bethira bagituma baruga mbunge barugere moroto jojo kuga watho ne buni ni amemba ba kamiti ya budgeti ni uria mbunge yakorokire county fiscal strategy paper etethithiritwe kinyama ugaruruku barugere bamwe ba MCS bethirete bakimeringire guru gavana naandikite barua ya page 10 akiriana akiwa ngwira twathirite tukirita turi assembly ngwichi otheri na uwe ngwichi otheri nondo angaimbia kuira no angaimbi barua inyete kweleka kona ne batu assembly utengo tukurita wananchi wewe kwa authority MCS ba Meru county bathithia budget ikariu gavana wenu Kawira Mwangaza na reanite na budget yu na andika barua ya nabu nibu no mithoma kuongwa ati kuelewa exactly mbio communicate na members bila kitu kuelewa ni ati Kawira na areanire nambi na areanire budget ende budget ikathithwa batiomba kweja kumirita kumikanso yonde pagwe bakuthithia yao kabwe abo athurwe bwe gavana 45 kutingi ndu yake ukuganga no mwanka everyone dijukie 45 million ujone munini wa mutongiro baraba ingekere mbunge uzibola kinya akiuga gote watho buni tora baruga ejethirete gitariria sheria ni gwitikiria
CFSP ya subjected to public participation. Maoni ja wananchi jekirwa ku. Na maoni ja wananchi jekirikire budget. Maoni ja ngavana na timu jekirikire budget kana bira bakwenda kuthithia. Bira getwitete imbeja ciotheri cia maandansi, cia create awareness, cia kuthithia sensitization, cia kuthithia menga nteto ite kumenyekanire kono ndu umba kuthithia awareness. O create awareness, o thithia sensitization, o thithia civic education, na revenue department ya health. Mwajia na thithia civic education, akathirwa sensitization, na create awareness kana inda wagurairwa. Bunge bogwika werone MCS bane barikanĩtie ngabana Mwangaza kagite nega siasa cha kithwano kia mwaka jwa 2022 wirane boya bwade kunenkero wandikigena kia milioni 100 na ko baruga thaiji bekirito wandikigena kia milioni 45 no njirene bare ya kugedia kuingia wirane bwawe kile manifesto augete evero wondi akanenkanira 100 million per ward. Leo no ngaka revise the manifesto na batu torageretie nginya komutethia no ketha twakwereria milioni egana fortunately turonire 45 million but still 45 million you tuonete na korwanio akiuga gatucoke 15 million untu bobo wa thirikari ya Meru kwethira bakiregana na budget ire kuthithwa ni bwithite bwikinyira na kuringithia bamwe bakari bara bethirite bakimeneria thirikari ji angabana Mwangaza governor tukaibwa oandikire barua eko fwago kana kurekana budget eu proposed by the MCS tukaoria atire uwe uramwire mbeca icia Mumeru iria mubukone waku uretaire antu mandubuti ubaretaire mirengeti mwankari ni mbibi utoma the program based budget eretwa in the assembly ure waandika an objection letter ekoreana niyo na nandi ni untunga bana Mwangaza none ne kuria kugwatana na budget eje kuthithwa no kagite na kana bwatongeria banjuri ncheke bare rugendo ne roguchwangwata no gatigate kangabana na MCS wa mwana atongeria bange barabathuri na kura ya nenkero majukumu ya kuona Meru tukwaria sauti imwe na tukwendana nikenda Ameru baringi kura bagatetheka MCA wegembe East Titus Murethi ariuga gutengwataniro bakwenda ukeja kwethira ngabana Mwangaza atekira kirore kire budget ira bathithetie na nkuruki bakiuga no mwanka ngabana atarire mirandi ya budget ire gutumika thaiji Meru na kwarikana nyamuntura uyu na kwari kuzuma ntwa ngwataniro batwe na ngabutura buri Meru brenda twatana ngwataniro wondi fandia milioni 45 withire wonye milioni 3 na ndikioria ni atire ngabana Mwangaza kada wekira budget eu kirore gugakaratia na kumane na bamwe ba MCS bobo ne buku gakara gagwithe aruare ukona opingane na budget yatu kuthithia mwananchi base turenda gwira kawira Mwangaza turathuranirwa awe senate temirwa isenate tukathuranirwa awe tutuchokete na nyuma budget ine ane tukaritana tutiathukanira awe mirwa au onaro ora senate uko juu uko ndo tutaachana na we senate no ya twathurana county assembly Meru na ngavana kawira Mwangaza riu ni gutegera na kuona kethira ngabana Mwangaza gekira kirore budget eu na kethira daga kumikira kirore MCS ba Meru bagaita kwathurana na wekire mbunge ya senate kana gukethira gwikarate aja Meru ni gipindi kia gutegera na kuona 45 million. Kiripotra tetosha weru garo e siasa rea kwa rieto ni mutugi kare County cia Tharaka Nithi na Isiolo ni imwe cia county ithano iria ikagunĩka milioni mana ya 54 kuma kĩrĩ thirikari nene cia gũthirĩria woko kwa obici cia county mbecirika lukilwa mbere ya muthia yo mwaka yo thirikari akeria karoneki kĩrĩa kĩgũbwĩthĩkĩrĩte mũciĩ Nairobi Alhamisi rũkĩrĩ ngavana wa Tharaka Nithi Mũthomi Njoki na arombete thirikari kũlũkilia mbeci kũrĩa akiuga mirandi ĩno ĩletĩte kokaita karaya na kwithira nende county citumĩra mbeci nyingi ũkombora obici cia thirikari.
mbunge nene ikarekere milioni manayana ya 54 kiri kaunti ithano mbere ya kurika kwa mwaka yo 2023-2024 kenda otetheria kurika kwa waki bwikire nene bia kaunti iu. Kaunti iyi ni Tharaka Nithi, Lamu, Isiolo, Tana River na Nyandarua. Kuringana na PS wa Kigena Daktari Chris Kipto awete Kigena kiki karekero mbunge nene ya kulukia bajeti ya Mpongeli. Arrangements remain as agreed earlier, with the county government financing 30% and national government financing 70% of the project. That is, and then we have provision of Kenya of 454 million shillings for the current financial year, 23-24, and I think we just submitted supplementary to Parliament, so we expect that as soon as Parliament passes, then I undertake to immediately disburse the amounts that Parliament will approve. And then in this financial year, the coming financial year, 24-25, we have proposed 445 million shillings. Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njoki urotongeretie njuri awete kaunti cione ciotumira mbeca nyingi muno kombora obisi. As much as we are willing also to chip in from our side, all resources come from you. If we don't get our disbursement, there will be nothing to complete the project. So we are asking that we actually this time expedite, because the projects are very old. Some of them as old as almost 10 years, others as old as 5. And you look at the weather condition, we will not be able to achieve what we intended to achieve in the first place. There must be a lot of variations at the moment, because some of the buildings have been beaten by that weather condition. Kamiti ya ngwataniro cia thirikari ni thiriteretwe kinene kiruritanire ngwe atateka thirikari nene na thirikari cia county. We have assemblies who oversight us, and when this arrangement was the way it was not easy for us to go an extra mile to put energies to finalize this county headquarters. But with the current status now, we be able to plan ourselves with the resources that you are going to give us, so that whatever else is remaining, we should be able to sit down with our assemblies and commit and finalize this project, so that we can begin to see value for money, and we can also be able to make use of those facilities. Kampuni ya kuvithi stima ya KenGen ni tumiretia ati ndam cia wika rwiro stima cia 7 Forks nicio yuri kumane na mbure nyingire kura ntere mwanya cia Kenya kiri ntumedi kire nyumba cia nteto. KenGen na mona boni wete utio watibo kunukira karibu andamu ya kiwanda cio Kiboya ero tukwiro ni Rita Mwaniki wa Mushiri. Kulingana na MD wa KenGen niwe engineer Peter Njenga, muthenya wa omonthe ndemu iria nene makiria thiini wa the 7 Forks niyo Masinga ni kinyirie mai mita 1,058. Ndemu ino ya Masinga ekuaga mai mwegano wa mita 1,056. Ino ni mita 2 makiria ya mai maria yagirirwa gukua, na ugukuga tayari mai mama ni mambiririo kuna. Mama nimo mai maria mengi muno manatonya thiini wa ndemu ino ya Masinga. Wongerereku wa mai mama ni kumana na mbura nene iria irathi na mbere kura miena ngurani ya bururi. Kulingana na ruvonge rwa riera, mbura nene ni kuthi na mbere kura mweri uyu turi wa gatano, na ugukuga mai thiini wa ndemu ino ya Masinga no makuthi na mbere gukorwa mari mengi. Ndemu iria ciengi thiini wa the 7 Forks ni Kamburu, Gitaru, Kindaruma na Kiambere. Engineer Njenga ni urongerera na kuga ndemu ino ni iratethia vandu vanene kugwatirira mai mambura na maria mangiathi gucungirira mwarago munene mwena wa itherero. Ruvonge ruru rwa KenGen kuvitukirira Engineer Njenga ni rurathi na mbere kuga ndemu ino ithano itiri na ugwati wa guonthe wa kuomoka irembe
mbicuru kuona ciakitwe kugwatirira mai mengi ta uria kuri gwa kavinda gaka. Wongerereku wa mai na gikiro kinene thiini wa ndemu ino ni kuongererete uciarithia wa thitima na uguo thogora wacio ni ukuthi na mbere ugwite. Wa uguo andu aria maturaga mwena wa itherero wa ndemu ino na nderere cia runji rwa Tana ni mararu gukorwa makithama niguo matikethirwe ni mwicoro wa mai maria marauna kuna ndemu ino ya Masinga. Ruvonge ruru rwa KenGen ruri na muvango wa kuongerera urasa wa ndemu ya Masinga na mita ingi 1.5 niguo ivote gukua mai makiria. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Akariba ntura ya thuru ira irintere chio ndini ya ntiani bameneretie ngavana wa kaunti ya Meru nikiraba kuwa na kore bathikiro kulukire MCO Mwendali kariba bakiaribu wete ngavana narete kulukire shilingi milioni 3 ile MCO ekire chio wa kandarasa ntuburaba kuwa nende ni wati bonene kaitene ka kiri antubantere una kinya alitoka itene ka kambura barenda nende ngavana Mwangaza kubokera ndarasa ira bafsikia kirite bongwa varianto kiumbe. Akari Bathuru wodini anjia gicione kia ubunge kia Igembe Central ni basiumirite na muthura kumeneria ngavana wa Meru Kawira Mwangaza ni kiraba kuwa ngavana na rere kulukiria mbeca milioni 3 ira MCO Mwendali atengerekiri budget ya mwaka juju akithirikari jwetete kuthira mweri wa 6 cia wa kandarasa ya itwe ira ithukite bonene. Kandarasa ni tengerwe mbeca milioni 3 amwe na barabara ya kuma Muyo Mwanka kwina Maburerure ne kuma Kaliorora wikia thuru yucio ndani tukwenda kumiana mbeca cia tengero cia itire nuntunga bana uwa no twethe antu cia mno nenda mweri wa 3 mbeca ni cio titochoka na treasury laseye ni thirizo yetu sumbura kwa itare nene na mheshimiwa wetu Mwendali unkuma na mitengera milioni 3 na Mwangaza isitoneka kiurikia kwenda kuria na milioni 3 cia itire ngwe Kawira wani kurwa na mheshimiwa akiwa kabati kaende okatha kwa ngwataniro tukwenda ne maendeleo nuntu ndarasa etusumbure na nikunganisha antu babaingi muno antu baba ta kanisa nera batumera ndarasa ye kwena rwero thuru ukenda wita rotasia utumera ndarasa ye ukenda wita thuru dispensary no ndarasa ye utumira wita thuru primary school no ndarasa ye utumira wera unkumira we ate kwenda MCA no ntone ambau no kwenda kuritira akaaji ngwe thai Mwanka thai ao tore antu kabakorera no nto bawase bokilira ndarasa ne then tukorio kethirwa ngabana no wero te kwenda MCA baritangwe na wo MCA ne amba wo te bathani ambia kawaire kiamba kira kinene we kana na ate ambesi itikinyila antu Mheshimiwa wetu MCA Mwendali na atengere mbeca milioni 3 cio tubwithiria ndarasa na no katwetera cia kinya mweri wa 6 yacoka githirikari. Akariba baruo wa mwana bo baruo watine bonene ukilira ndarasa neje kaita kakambura tukoria thina muno nya twetete roe twetete kanisa neri wa hospitali no twetera ana beto to skuru yete kuruorwa thai pationa kinya wetera kato yanga kinya kuna mitongi na nato aya twana kenda tutukilie twita skuru kongana thinera tukuria natuo ende ikithika weroro mete kinya na mbeca unabwite kunekanira tukabwithirwa ndarasa yonto inde mwe kororo rori ainge ntomba ukira kinya ntachie ntomba uiterongo no ntobwa nkuberi ariko nkuberi twana tuongo tweta kaniseni ya wakwa niya nanga nkaya kana ngakaende kaniseni ana beto bongwa thai baterura sukuru ingai urete ana twaya na mongo kwebatete kinya na roe narogeria mbeca yana cio yana nkero cia ndarasa twaya tubwithirie ndarasa nonto na menanire na Mwendali kenda tutukabwithirwe na bakiariria ngwataniro ya MCS na gavana ni bakuria MCA bakienda ngwataniro eje nonto gavana na remi ukinyanithia witi na mbere maturene MCA beto ngo baunga mkono yana kwa yana ibendelee na ngo bakutita timuntu wana kwenda ngwataniro na ngwataniro ekeu wa yo mathiro wa wanu kwenda Meru yungana Oda kwa ngwataniro tukwenda na maendeleo MCA beto ni antobe msimamo Romeni Kindrete na bombe okazivu ntobonga bana na bono ntomba gwithwa na yeto bonke muromo obonga bo mukologeria mbanje bole kyo kologia mbanje asoka ndo NS yake wote otwatheria no tana kwenda gucokia mbeca ira kura
nara turasare no to twatheria batu antu bathuru bonde na banjia uti twatheria no atia ogare twatheria ngabana watu tena wo menye yau 2027 atuko na Nkiripotera Weru TV kumanjia Bito Marion Karugi wa Kenyua. Ngwatanĩro ya kuruba kanisa ya Methodist ya Kioi muthenya ruari ni baliungite kaumwoneka rwiro mwera yombone kwanda mitiri njira ya kumenyera rera. Memba ba kanisa bakuwatanirite ne kundike kumenyera rera kesali ndaba uritia Kenya utumira kanya ka kambure kwanda mitiri njira ya kumenyera rera. Dennis Mugendi aina ripoti. Kiri gateitire kanisa ya Methodist ya Kiegoi neo akuruba kuonekana basemanitie kuyukia mbeu ya miti ya gintwire twena miti ya iboboi yonto kende na kyo ao wite ikumianda kaumoneka rujirwa mbone ithima bakuwa bimwe byawire buruni ontu bagutonyerwa ni antu na ikyo nontu nandi bakinyite kubisokaniria kwenda kuriclaim nthi yetu ira tukumenya niyo the source ya ruji rwa rurinya wandene ya iria yonthe waeta ndene iri kinye ntonyiri na araura Igembe North na Igembe Central batumara ruji rwa kuma Nyambene na kwa ibi ke onto batu turi kanisa turone ni bubu ya muno nikenda tukomba kwanda mitini kenda ruji rukomba choka rwa kadimbere mitiye atetheria sana kuiria ikondoria bia muthetu na rwe sawa kou rira kanisa yanjiririe mantu ya batu twamiungire mukono nonto batu tuicie land cia thirikari cionthe ituicie nara kwatengi thirikari nara ithima bire bionde tuonere ura riera riwita na tucoke ukunerea kiambiriria ijiri rira Murungu ombere muntu amwirire atiri amenyere riera bati tuona tutibati kwithia twi kitumiragia ruteto aki tukamenyera kinya rera rira twi naryo iwandi bamiti bagwatiritwe igikundi ya kumenya rera gya sari kiria gitongeretwe ni Shandraka Gitonga batwe ya CBOA tuolelerie mantu ya na be ya batu invite to patina nabo kenda tubawatirie ngweye ya kwanda miti uni ndawirirwe muno nontu gikundi keni kia mwete kwanda miti ithima 16 na uni ndi mutongeria wa Saving Lives Initiative indiritaniritie na amwe na bangi bao kuona twina bwao kenda tutetheria ikundi kike realize kiroto kyo gya kwanda miti ya ruare twandite miti 2,500 so ankoromba wara administration nabo bato watite mbaru na kinya sale partners beto bato wete mbaru inkoromba kinya bangi baumire kinya symbiotes bangi nabo ne beye baungana na Kiegoi Men Fellowship Council mitirione na minamirone migurune ona kinya ibarine baugite utio bagatia batiranda muti miti kenda bameyarera lera likabatethia igitereri ona kinya ntukune sijite Dennis Mugendi Weru TV mbone Kiegoi wandini ya Kiegoi antobochio Igembe South County ya Meru ono tu kinya muthei wa nteto chiwedo kuchokera nkatho no tubuko da watanite na una katho che mwanya kiri bora bonde bakinyiritie nteto chotu kwa rware amona mubango yo arwe siasa wala to mathithia ukari Morini Kiremi na nibitawa Mutembe Edward. Good night and God bless.